West Karbi Anglong District KPLT asong atum kolongga along mai kangni Dima also long arwe ke the athai pen athai longli kanglem hem kana ho Dhonsari Nipali Bostia Longkaran Ari Kiklo Chainong Johnny Bijoni Kithi Kardom ada berta long panili berta thanbang thare harmony be non berta torben arwikha West Karbi Anglong Farman Aru Pho Arni SSA West Karbi Anglong Coordinator Sahem Ingpupon Tanglo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Langhangsi Laso Sahem Kimi Ingpupon Right to Education Act ateng Karbi Anglong along non anta thanbang ang hoi paplengon elang Karbi Anglong aphan suri ke thoma thanbang ka papleng nang ji dolang CM Tuliram long hang sai hem kimi kang polong lason sining ji School hem along thanbang kaduri along pachiton dunsi thanbang atuba phan katrek mate transfer asai ta Karbi Anglong Autonomous Council pen sayamo dengpon bom luputa CM long hang pen ningji 2009 or Pangilal pass kora pisot NCT guideline bote আমি টিচার বহুত শর্ট 1:30 থাকিব লাগিব রিসেল এজন টিচার যদি আছে 30 স্টুডেন্ট থাকিব লাগিব 30 প্লাস হলে 2 টিচার থাকিব লাগিব 60 প্লাস হলে 3 জন টিচার থাকিব লাগিব আমার বহুত স্কুলৰ টিচার নাই তথাপিও আমি Kardiano Autonomous Council Education Department লগত আলোচনা কৰি Kardiano সাবিসা হোমস্টিক জীবনগিরি এলপি এমই স্কুল আছে সেই গোটেইখিনি স্কুলবিলাক আমি ট্রান্সফার কৰিছো Dima so long arwe ke the ajoine athai pen athai atuwer ke do hem haplong silchar ke cheleng atowar heno elo pusi haplong rong supi pen nilitum pherang ke card news alo berta nang pale Birta kilong ateng ke RWK the par ajok dimaha saw pena ana dim along li kangrai pen danglok haranga jaw malom pena ana hem na hoklo RWK the ajok kapur chira la pen dolai chunga arong atowar longle kangle ma joine haflong silchar atowar gari motor chilengun edetlo kachar district adung dorbin tila arong along hem donni hem kirwa birta longpon birta ke tohut ange arwe ke thya joini kithi ke jang alam ke longlelang halapu gari kiding mate train ke kai teng cheleng bomlang pasi birta long thu West Karbi Anglong District Kolonga along Aruni Phaitrok Arni KPLT atum mai ke padopon aberta card news pherang ke pen birta nang pale Labang so mai long KPLT asong pen ke pachini pon atengke KPLT asong pen kachikak duna bang phatum lake kang hon milik ranam lijang song riso tungjang lotichari kang tangbe joleng ingleng king hebot kronjang la pen sarmong timong atum henlo lasi KPLT pen ke kat bang troxia bang phatum han pini penan parke KPLT asong bang phu kalilo la pen alang tima jara sona kisung sita niltum KPLT asong kerap la pen amen enlong lelo pusi pherang kya tum pen pachini la pen non ke do ana bang phatum sitame anso se song kapang tang ji la pen ni tuma kar i la pen ra ke mang article 244a long nang ji pusi pherang kya tuma phan pachini thu pherang kya tum birta kahomri dama hut non ke do an KPLT abang phutin sitame ke claim ke dam chingki je thana hiuta ning isivet asonsi theklong la pen towar dam freedom pro ajo aner lo sitame ahok pet pen kai keta do la pen damaling sitame ranaphan kapasik sak avi militum KPLT siswar ke longcheng lake 2006 October 23 8 January 2012 arni khai longri jutang kachirai kom lapen mithang jogwana jakong kachilong ji afan pusi ke penti asong mahang pathek ponlo song mahang thek det pen ningkan troxi ingna majo dolo kido isek sitame dondri kramsa lapen bojaru aphong song kethak akam ke claim apotsi pini pen ke nili tum dondri kramsa lapen wojaru hanjang along pen kachikak dun lo pusi rat afan pachini lo athema rat akangchir mate rat akari chun chetik ke kachisong asai deng pon bom jilang bonsita me nili tum soluk sodak penle kachisong ponji kali monsam pen
ponsam pensi nilitum chesong ponji pusi alang litum mane nilitum long KPLT bilateral sisfiara long pen nakachit kak dun alam the kap siklang pon abang phomen arjuponik denon ranam lijang song riso tungjang lutichari kangtang be juleng ingleng kanghon milik king herod kronjang an sarmung timung alang litum helo nitum sisfiara long pen mane bilateral sisfiara long pen nangdo dundelo bojaru hanjang la pen edon rikramsa sisfiara long nangdo dundelo pu abang phulo tasi sodak pen nilitum ophan alang litum phan sodak pen nangri tarli pinangji non malam sa opor phan dinat phaman beta mungtan panik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Jubo Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubo Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atur Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo piputat bertalo bangthelo Dhonsuri Nepali bosti along aruni phai trop ani ada porphai kebra achitima por malam karera rike klupen chainong joni lapen bi jon thilot posi karneus along bertanang pale Dhansuri Nepali bosti along Karen Arike Klopen Chainong Joni Lapen Biejon Kithi Tomon Arike Theke Bangji Angring Long Lokapita Karen Arikang Thanthia Jong Chainong Lapen Bi Thinang Koklopusi Nepali bosti ame karatu Ningjirinti KS Inglong Pho Sai Ham along Aruni Phai Pho Arni 3rd India Open Taekwondo International Championship along Karbi Anglong athare Don Killing ke thomangdeng mate bronze medal ke long dona phan Karchu Asai ke denga berta Karneus along berta nang pale Labang so amai long alhi sarpo aman pen MEC Dorsing Rong Hang Chitong Dun Lapen Garwal Regiment a Commandant Raghu Vendra Penan Parta Dhon Killing a coach atum Pinky Narzari Kamsing Hanse Tapan Dev Abarim EK ETC BJP Yuwa Morcha Kong Chun Bang Harlongbi Ingti Lapen GG KSA Klem Bang Phi Binolin Phangchupiatum Chitong Dun Bangso Karchupon amai long Dhon Killing a Phan Garwal Regiment a Commandant Raghu Vendra Rudeng Pen Tangka Sika Surik Ke Pajirta Kang Pasi Birta Long Dhon Killing ek het mane India International Taekwondo Championship New Delhi
যোৱা কেইদিনমানৰ আগতে তেখেতে ব্ৰঞ্জ মেডেল গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো আমি আজি তেখেতৰ কাৰণে গৌৰৱান্বিত আৰু আজি কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আজি বহুত মানে ভাল সময় বাৰু ভাল খবৰ বুলি আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু ধন কেলিঙৰ নিচিনা অনাগত দিনবোৰত আমি সকলোখিনি ৰাইজে মিলি পেলাই তেখেত যেনেকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে গৌৰৱ যিটো আনি দিছে সেই তেনেকৈ আমি গৌৰৱৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু মই আজিৰ এই আপোনালোকৰ হৈ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অথৰিটিক এনেধৰণৰ যিটো স্পৰ্টছমেনশ্বিপবিলাকত আৰু ভাল সা সুবিধা দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। টাইকোৱনডো ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ খেলিব যোৱাতে প্ৰব্লেম হৈছিলে মইতো আগত ভাবিব মানে ছাৰহঁতৰ ওচৰতে গৈছিলোঁ মই তেওঁৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ছাৰ মই অপেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিব যাম আপোনালোকে অলপমান সহায় কৰি দিয়ক বুলি কিবা মেৰ্জিং ছাৰ ওচৰতে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব গৈছোঁ তাৰপিছত সি কৈছে পাৰ্টিচিপেট ইণ্ডিয়াৰ পৰা 20 ষ্টেট পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আদাৰ্ছ কাণ্ট্ৰি আহিছে 11 কাণ্ট্ৰি মানে আৰু মই প্ৰেজেণ্টিংটো ইণ্ডিয়াৰ পৰা কৰিছোঁ বোলে যোৱাটো মই মেঘালয় টীম পৰা গৈছিলোঁ ইয়াৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যোৱাটো মই ক'লে ইয়াৰ ডিপুৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে এইটো তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰিচিভ ক'লাটো এইটো মিছ এঞ্জেল কোচ মেঘালয়া নেক্সটটো জুলাই মাহতে কলকাতা হ'ব অল ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ আছে এইটো জুলাই মাহতে লাষ্ট উইকমান হ'ব বুলি কৈছিলে ছাৰহঁতে এইটো কাৰণে মই এইটোত যাবলৈ কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব যে ভালদৰে কৰিম তাৰপিছত মই বেষ্ট পাৰফৰ্ম দিম বুলি মই নিজৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ। Ada berita bangala pansi kang ton poniglo, dume thakme kurwang thu.